chuige chonacht. Marmion Amárach at éist. Parks. Fionn Carr takeíisteach an Gleehan. Johnston ag úsáid de bhróg. Parks at éist leis an drop chól. Agus tá 3 points eile fáilte chuige chonacht. Dan Parks leis an drop chól. Agus tá na connachtaí sé náid chun cín. Agus ní chreidir duine nádúria tíistíag an Ernest. Stad Ernest Bhealánach bhín bhrisise seo go héanta chun Matt Healy. Ceann Pórteach an sin go dtí Marmion. Nis seansig Griffin amach ar a Gleehan go dtí Henshaw. Carr na ceanta Henshaw fósta den rai. Seansig Phil Carr an féidir le connacht na lína cross nuaí féidir le Carr í legan síos. A chóirsáil teige an bhfuil connacht iste. Tá duna creidí go bhfuil tá híine iste hab. Agus caithe siad dul go dtí an TMO. The four-pass is not clear and obvious. Okay. There is not a reason. Okay, so you may try. Yes. Okay, thank you. Tá tá úd fáte Kieran Marmion go chuige chonacht. Michael Swift cínú nach dúirdí sé chicéad comháil. Tá Léró scioppaí amach agus tá sé grúta chuige chonacht. An féidir le an Léró a chláadú. Ní le tína HCup ach an Léró seo chicán amach. Frank Murphy agus Siné. An Léró bunteach an cín agus an anach sétí sa Stad Ernest Bhealán agus creid úd a creid. Tá crutha bunte as pobl rugby an down. Is goed de lijnen gaan op Brule. He slip. Vast nog een vader le Kearney. Agus Carter Stachan sin. Will she got your stray? Luke Fitzgerald is still. Agus bíon chosin trína chéile bhealach. Agus ní doubt be faoi tar se bronta. Agus fáteigh Fitzgerald agus nach deasa Fitzgerald á bháil fearrata. I techt agus I gimach le blianta chanis atá éis ríiste le Hanlin. Caha Northampton bheith go má cosintin seo ach an éiad ó lob. Tá neart dacha ba mun seo. Rob Kearney ag Gleehan Fitzgerald agus tá sé stiad an darna ceann. Agus ní caite ach seacht nómed ar a glog. Agus tá scóráil per cíl ar fad. An a wisin a tusaí mar nach bhfuil Kevin McLaughlin ar fáil. Fós betrail te hééis tíir seachtainna nó na clufií idirnáisiúnta. Agus bhí susa tastal bhaid seo a Darcy níos tá bear na an amach a fada leis a bheróg seo a Kirchner Luke Fitzgerald agus tá tríú ceann fáte ag Luke Fitzgerald. Well ní lochtaíocht the Northampton róhásta is dóilm go gapan siad gneach a pass chun cíine an áite cínt ach sin an tríú ceann fáte agus sin tríocha 8 pointin is. Sheer by Toby Flood. Possession show. Pienaar. Will Pienaar stay? Ruan Pienaar. Agus Udam Shiega. Go Huigala. Go Points Atrub. Ruan Pienaar. Toby Flood. On Captain. Visha Maldo Landamach. On Caroud Forza. Chorn Heineken. Egg Ruan Pienaar. Agus Ta Richard Cockrell. Tasha Sprechte. Paddy Jackson, Ian Henderson, Taka chun Párca, not Dan Tuohy. Sheer falla Paddy Jackson, the John Húne, sin kick-alling with Paddy Jackson, and adog Sheetze. Agus Kinsa, Ruan Pienaar, a goal, it's Ro na Posti. She Crean, will she soft father? Tom Dov Rat Braun Augustus. Ta Kuiga Ola Gotza Han Keen. Kilcoyne.
Will Jacob, Zebo, Sposs and Chai Girls, will earn the stay, Oud Forza Keith Earls, Fiche, Faze, Imra. Murray and East, Will Sean. Caution the Guller Kleinish, Brianna in the Hibrocha, Hushid Kunyigyar, on Seawood Forza, CJ Standard on Japan, Agaseish Kanach Kuig, Numa Dimmer and Shaw, Will Zede, let to lose. Ibrocha Shaw, Team Lava Clay, Laulala, Spossing Laulala, Uding Laulala, Shaskatsi Numad Kartse, Agas Anud Forza. And Casey Laulala. Tá Zebo Muriglihan. Zebo 4-6 Zebo. Williams. Fatal and Shewu Damshoot. JJ Hanran. Paul O'Connell is there. Kia Chetzacha. Paul O'Connell agus le 7 ní numad ar a glog.